malungil tasil sil morar beklaad kadang artial special el press conference sergi de telgi bel botokar adalo banggadel al tasil sa ma era bodomo le bodon tira minister kafar wer balaw bol baskida kade lungu ede bolomo la presidente. Kulingit tamada bodat tala ekla dolulu. Madam el diosel ngar papluat solola ba beke klisi igi Robert madam el al talial sil serubak edi merenga sulem maldang serang klem imel mol merubak lutuir kau ma berkilar ngum malam sem magrasyar kau kulingit tamol mol makrar kamam mumaliur kamam mongar kamam ra klangar kamam ra bekel sils kulingit terubak bas kamam abud ma bertigereng el al Christmas ma beserak Malmon lo lingit mo musuk mame mo makatangat rabulumam mas kama maklisi emiruba lugut mokla ngaralam maurelam rabekal sils kaya untmam le korgaul gi modars lo bang klela Jesu Kristo niya di talo sa balam morar. Amen. Wagsing malungil ita suel soal mutiarteal musuto ay gadur marklay marbukul belaw pidong maibireklay marmasil belaw President Baudes marugul senators marong dalal alcid Senator Basilius Senator Carlam Sambusul Jonah gidak na sing Maria session kami hindi ka mo kontilo de Maria del Jonah gid direk man soal mutiarteal man susra speaker marbekli la house que tu gobet se speaker en mal chadel mena sule men artero mo gedre alcil se la mogela na delegat soal ablay yaglo bro mo gedre mo tromo te khoda ka te ka switch ni switch no ka mo tromo Diregal mal interteal dos usra governors, pekal leitors, pekal other bela ngara ablur ngayang almor hotchari ma diregal ngara ikrel ablur bela sils ma vice president ma minister sumno silo mongedre langal minister Udoy Werbalao Chengins Aitaro, Obiang, Matmatuno. Omgedra arto direga Chief of Staff. Direga mansok ng tertel emrenga sula media almlosil joinegid. Kada wadilo ase kada break misreklal wasende ka press conference mo omrega holidays hindi pere. Blol ngare emergency mo kadio press conference mo. Sulang al mal direga Christmas reelim sadal mrenga wil Christmas marbek la de ma happy new year meral May. Sulang al mal wasil merel al ita swel be kada mo saing ertial al cloto trella el girela corporate register ablur belaw kidam de lo hacer a September
29 2021 يقدم له سيد الساينر سيل public law number 11-10 yang amlo der sel corporate registry act trablur velo tia speaker tarigel mle غتطلع الجدو المصري البنغريه ملا اقرق البيل ملو سيد الباسري دي كده ميا سيل الباسا يا البيل ديال بيرفكت مالي يل سبب موري انغل سنسل ما اف اي سي امنو ريفيو ني تيجا مو امبلمنت تيال corporate registry act يا سيجا amendments that require the release of the motor smisi make sure they are other moit togobet teriel credit union يجي الاشياء يجي co-op سيجي ده يجي الغرا دي من غلسال بلغ تقرر سيل previous law so تيامو make sure تريال سيل عقل امل ململ يجي الاورجانيزيشن سرتين تيال corporate registry amendment كده قلت تريلين it's going to be allowing everybody to register online speed up process among it's legamang el process dur yung di tiang tara mal to trail bill el help para uk tretel la shobay ma yaid el kagrosel el debel el ukung selexel daw mang kada como se el ukte al lo hace moviota aurerir al tira apply emo moviota process ra approval همريد كده بقول مثلا مقرا يجي دورو له how can we be more efficient يا ترى يجي البلل رولي كده تقول موتيف المريض but at the same time hopefully encourage بتقول هذا السته شو بارتير يقدر الناس اكتشاف قبلوها ام سي سي البرايفت سيكتور يجي من اقمنيه سبيجل واسين هوليديز اقمنيه سيسرا on el rulo real tia Christmas Eve com du rol ore del passer tiama mar so ma te ale mrenga sula o senet ma house Marcel oi nombre ga senkyo di urere da angari mgadi make sure ndi mgatmo akpani lo se tara gotem le dire tol el bonler adra blu ase el al laga gingal ra dire gal motor gok lo senta model get tra blu ngartno ya adra ngartmo sel lamal tilo deliget magra مقدمنا المريغا سولول ملمريا العقد متيال بودساني ني البيل السيلز امو وال بغت قيس لا المولا ران اوف المول من ديغا ران اوف انتي لميلتا ادليجت من تيغا هوفلينغ اوراديل اورا سينكيورا بلور نرتماو من مريا الموريا ادليجت ترتير ديريغل ملارا السيل تيغا مينستر اوبيان ونيا سينغاري سلورة ردرا ميناتو باسي هي عملانية على دولو من تريال هذا التيرا ممتملة شوبا ارتير يقصر سيل وقدرور سيل بأس الديد دي ملغة غايات سرية ملومريك سيل باجيتير تلودو دا دي عملين لان لابسين قدولين ترى أدرو البيل واسي مي دي غالسوادا البول مطروب سيل وريورا ميناتو باسي Incluso trela am release el udo del bolsa amel dim la imos perin di kdos perin e yadr got mokla an traktor tigelad من دغل متروب سل ورو رامينا توباسي جدا مول بانغري al merrakh من تيغورا مال بتوغان al sel ngart mau mina tobasi dirigla ngari inauguration gidam dena semnari geludo del digito urtobo del girela Independence Day متيال 30th anniversary يمناري أدريال لغوي del تلاين مقدا قدولين تاتيال وسيجين سيد الوسبة المغضاء ارتقال جستريد المرتيال وكي inauguration إذا مدير سيسيرا دو inauguration را 2021 يملي مغسار أدرا يكريلا بلور بلال ميال دينغريد in fact يملي التال بلورا تايوان عملي غوفيدا تيجي عملي سندرا رادريل مي عندي عندنا الالتايم مينستراي ترى واسي غاريا توق البريزيدنت سلمي ديريغال غاريا مينسترز الرجال مكتول قبلمنت الغمال نسيل غاوسل المي من مقلاو ريرا هذا غبرمنت الميك شور يجي دا مرور سنغ رادرا بروتوكول المنغار تيري والتغر تيري يل جيرات المرول
makmaral ding hotel teale menga sulura sel emre del mesase skida teale ngari ay mo hopefully enough ludo del gutok legal ledra inauguration diri nga sel tial bil sel el nia anaklom so dera social media di masado do dera minister sama president ma our judge din sogal malmo mataklil wasya actually tial bila ada kadi lo saadar tirye masadar arang lela adal urur al government rogi mongomur tirgel rogul adal urur en tia adjusted tial pay scale yidel through il basen and also ekla resel lang aramum so that means everybody ya amle idea ra gida koradi miskame a background na 2014 igidam lo mu ursel la masakla minimum wage from 250 and mo 350 ira kadam la ngura 350 mo $5 aye un bangila dire kan lo masakla la ududi ra adalo ra kabelment mamlet kadam le adjust igel el salary scale ra adalo ra kabelment el diul tirak ra yegid el wal nginas ersel minimum sergel sel gotangari wage. So just to give you some background, one bled 250, in Oriak mo 550. So if you look at the total increase ra, or do dira other masura minimum wage, it's over 100%. Ndi ngel bulis, malum ngel sensei, malum ngel tokta. I did not get a percentage increase in 100%. Ndi mle smaller portion or say increase. Mtial الجدا implement تري لان أباي wage increase الوال تابسون everybody base a percentage تيجي ودودم ديجا لغا ما سأودر ما 3% for everybody أديم نوت نصنا سيرتين سيناتور تلامس أم لو دير سيل ما سأودر أدرول بين رسيل 3% دي جدا عمره لو سه بريغة تمورة تشين ماري يجي درقوت مكلي جد عمران واسه أرتو ما دول عمران ما everybody should go up together. دي طريقة ترى مال كلو تدار على سلتي البيل منعو تيسل وال limit كده حرارة تقطع ماشي متريجر professionals السكيل للدوس بيرتير ور تقطع the engineers the accountants تريجر بتوغل سكيل العاد المناريا limit تريجر salary سيدا لو مستوى لا قدم لا increase سيمو hopefully التريال بتوغل نلقيت I mean I think at the end of this المال دو مرانية speaker واسي أيقال increase wages عملات التريال بتوغل نلقيت كريلا أبلور برا على السيلس واسي بغراد لو تملا يرتين برمي نرايقل تيال سيدا المرول especially تريال professional سي skill بغراني أو دودير من أنتم يلا قرشل تريال دقل التريال percent increase يلا قرشل تريال percent we can negotiate and give them what they need to attract them to come home. كده عمل العمرة الواسعة تسيل أبلو عرف and we need تجاهد التالنت ده اللي نلقيه الواسع مقرأ عمود المرمي hopefully تجاهد وقنا يكرر أبلو بلا مصر لا تتوقتان engineers accountants تجاهد ورا تجاهد skill but sensei I mean one of the things that we want to do give flexibility ما قال ministry سامرات سيل هاير تريجيد هذا ولا بيجيد skill ما دور تيل جد أسبيل المتمكرة قبل نكتب بلدي وتيل تيال speaker من السولين كوما أرتيال سنتور delegates مر senators را أيقال لهم أمريكا لو الرجل كده تمغلوريا عمره لو سيجدا عمل من بتغل لا هذا قد مقلة عمره لو سيطرى غطم لكلون غرار درليا سيلو مسكليرا وديرا. So within the last 4 years يسوم عمرك تيد الله by October 1st يقدم لا increase وديرا أدرى قبل من يقول غطم غريو from 350 to 550 by October 1st my private so and 10% plus more trigger rest tingan ngarba mo kada
Kata mesa rang lela tang ok, ba mesa rang lela rala tang ok rablul other rogir. Agumrelo sa part rang lela government. Agire responsive. Ngire del make sure radro urior. Asi itself akle matulok la tang aktir ma family tir ngara will to deri. So pradi multialteale ma din mutem nga suli rogui mrenga sulara tro albira mrengu lerir. Yalbot saying ni bira arsit sa mo 11-40. Oy magigorado do asi gora da kalsal mo 50. Hindi umralo asi. Hindi kalsal so much quantity, quality. Etial umasa tial albira kita man ne to kayel quality lobra del vil kita net magal mok makmaral tingu tial tial wish you all a happy new year. Of course, the root of Magal is Missy Aureret, and I got Maran Merach. No water other velo. So, should speak on someone. Yeah. Nariach, questions? Oh, yes. Mr. President, question nati kirel take the last take the bill signing mention was it's 10% across the board and more mortal tinakal minimum wage so they No, it's everybody. Even everybody. Even taking on a minimum wage. okay. So a question was say how much tangora klungel increase mora overall budget ra government in terms of payroll. Oh, well, I can. Minister, agora estimate tangara 6 million. The estimate is about 6 million. It's about 6 million. Okay. Other question like I'll tell corporate registry. Understand there was a tiamo tiang I can bali tira registered as corporation ilal time. Amo register online and mo amo register through FIC. Oh, I Right? see. Ngarigel na mention there was ngarigel baby programs malubang ngarigel baby register il diakal bol durura corporate register hindi remain ngara office attorney general mang beside rawa credit union mga churches what others ngara baby let's say galwa NGOs are they I think malmol multi report mara office attorney general alube makarang we're talking about pwede iliwisil wa iglesia mga raba I haven't really seen the rest. Yeah. Ige malmol mangara obviously AG. So NGOs, the ige dele Wagelesia, credit unions, partnerships, limited partnerships. Yeah. Ako may kel non-profit rest at remain under Kabo. kung ako Mr. Itatablol may ka uman mas ka. Hindi ma'am. Hindi ka el altay me aro ko el araw resistir o certificate ay kay ro ko charter del company el ngarbelaw. Hindi nila launch sa office ra FIC. Tamo launch sa PS registrar ra January 26. May ro ko el company el ang remain ngar office HC until tira launch. Hindi el asel PS la 11-10 ay kel profit manan profit del company amot mur sa igit el FIC. El mo register FIC. Kaya al time ay kel gukora kumbalil di mnakaltura ay kay gidel 11-10 ay kay gidel corporate I mean a co-op credit unions may iglesia
partnerships ay kaya way al repter sa higit 11-10 i-hold in status quo the nga HC's office until such time launch at TLPS corporate registrar guk po dome sa kung nasa kada makarang guk ma mga sumoklay kay Lord Sismo sa iya ko ra intention Okay, okay, specific. Coming Senator, akmalimut to clarify because when you say non-profit company, you mean Kerokul charter, the non-profit Why say I got organization? TL registrar mo raro ko charter Charter, all so charter. nga nga ka Titali kay churches credit union sa kita Co-op. co-op oy everything else oy kaya ko raw lumesak mo goratal gibel magkakarel ko ang pali mali raw me sir elang sa loob pental sa registrar kuk president ma minister of finance mo reklado po lo me se kuk la longo som okringi sa labol la tao tatelo reor Ma partnerships, eh? ma partners Okay, the last as a clarification or el amendment el quiere la runoff. Pasen seguir el PNC 23 1551 está the one seguir el base al suko mandiak al suko ngari ata yung muriya runoff seguir diable amende se amende del ngara siltanya. Section 1551, Title 23. We see. Okay. In the event any runoff election conducted under this section or section 1606 fails to produce plurality winner such that no candidate may be certified being president, vice president, senator, or delegate in a said runoff, the election commission shall conduct no later than 20 days from the date of the runoff election failing to produce this plurality winner. If a further runoff elections, maklututel sel S, siyam na mori, for those registered and qualified to vote in the general election, that, so, alam na mo, elections, so, di mo mo maantilan. Okay. Daom sana rin mo la presidente ng kaya la election commission will conduct Secure secure and with real time. no later than 20 days Okay. Yeah. So lang. Hindi mo na kita question ako. Ulo ka damal, holiday sa kato rin, sa akin. Okay. I need a pen. Okay. Yan lang. 26th day of December. Okay. 11-40. Sulang. Malwaising adigya mo talger mo tial press conference lagi del mora tiamo ulo banglela di to wish everyone happy new year, happy and prosperous new year. Be safe, stay on the road, designate a driver. Ano? May clear besala. Mansura.